Ein qaishea lo khitsa palewa. Awa koflel kusbutuku lesti uwa chitelo. Habatskurus. Askat itse parte. Ay Jesús. Nazaret. Ile itzlel betchel. Mati palpal 33 y abdiutal al Jesús. Il nahbolua to hawatskurus. Nahbolua yeli pa. Kiklavina as chidonal. Pero yo tsaki maltan ashao na katohiatonel o chidonal na. Als nahebalua Jesús chicheli. Halitiatonel na. Hasta listah. Atich Jesús tu provincia Judea. Uba atich kahare abu imperio romano. Aich nahu César u emperador des Roma nigich alona kabekbal. Atiches nahin ka fariseo tuch nahin ka saduceo shen ala kabekbal. Atich holtach bekbal pachte tes nahin ka judío nigich tokti chaki. Tul atiches tichlem chach nahin ka fariseo tuch nahin ka saduceo tita kashku yoltinuhul. Enolelek nacht Belén tu bal Judea. Malibihichuch at suli bihibalnach. Mamalakay balani we ban nach sholu shaul. Sahin ka tsot, shaun ka kosh, yolen ka mem, abin ka tsakan, tsakpin ka yab, at tulsan nachtani me ka kamnach. Okhos mamalakam bani banach, kechisigat sa khilnach. Kichitsusun nach sholen ka shaul, nikishtal nach yol baltius, tira taltip nach pachtestius, wat nach ka oksan yol bastius. Auchitbal ultalzinach, hichibalil, ultanach, yel paoch nikokulech Biblia, ua, chuyemensri, tanto va abotot, pua, chibalil, shetkochnach, mama lesbet aloliol baltius, nik alonseche, ua, katulnach, titakash, u bendición, yers nikusbet itzulitzachna, bet estal Jesús, eche, tu Juan 10, nachnga elrom, tan elach, yatom, atzhimpum, kulibantzachnach, bet ulin, titakash riesach, uba yeliaibal, atzimochebal. Tsachnachetza ka fariseo yaton el Jesús, tan hiksen gishtok Jesús ti tsachnach tu jen kai yolen kai, tan tetzal nigishtaken ka shaol puach tu templo des Jerusalén, at yek nigichiyatash el tsachnachen kai yen nigich nimanu bekbal, bet machtiwa alash Jesús, rey tetznachen ka judío.